U odnosu na pre nekoliko dana, broj obolelih u opštini Aleksinac se drastično povećao, ali situacija za sada nije alarmantna, kažu sagovornici našeg dopisnika Dušana Stevanovića. Više detalja u prilogu koji sledi. Nakon ažuriranja republičkog sajta u Aleksincu zvanično ima 19 osoba obolelih od koronavirusa. Najnovije žarište je u specijalnom domu za smeštaj odraslih lica u Kulini, ali nadležni nisu otkrili koliko ima obolelih, koliko je među njima zaposlenih, a koliko korisnika, kao i koje su posebne mere preduzete. Direktor doma u Kulini, Vojkan Stanojević, za sva pitanja novinare je uputio na vladu, a za situaciju u domu je rekao da je stabilna, da nije opasna i nije zabrinjavajuća, iako je samo jedan slučaj zabrinjavajući. Ipak, za sve ostale informacije kaže da je nadležno ministarstvo. Što se tiče opšte bolnice u Aleksincu, na pitanje kakva je epidemiološka situacija, direktor Goran Vidić odgovorio je da do sada virus nije ušao u Aleksinačku bolnicu i među radnike. Mi imamo nekoliko testiranih i svi su negativni. Testirani su ljudi koji rade u pulmološkoj ambulanti, lekari, sestre, svi koji svakodnevno dolaze u kontakt sa obolelima i sumnjivima na zarazu i negativni su. To su podaci od pre 3-4, a neki i od pre 5-6 dana. Ali zaista mogu sa potpunom odgovornošću da kažem da u bolnici u Aleksincu nema zaraženog osoblja, da nema nikog ko je u izolaciji. Ima neko za koga smo sumnjali pa je testiran i nije pozitivan, ali smo preventivno te ljude ostavili da ne rade još neki dan, rekao je direktor Vidić. Opština Aleksinac je obezbedila sredstva za 1700 paketa namenjenih korisnicima socijalne pomoći. Ove pakete će dobiti lica koja su ostvarila pravo na socijalna primanja prema evidenciji Centra za socijalni rad. Distribucija ove pomoći kao i mnogih drugih donacija poverena je Crvenom krstu u Aleksincu, koji ukupno ima 65 volontera. Štab za vanredne situacije u opštini Aleksinac posebnu pažnju poklanja dezinfekciji javnih objekata i površina, kako u gradu, tako i na selu. Te poslove obavljaju javno-komunalno preduzeće Komunalne usluge, Dobrovoljno vatrogasno društvo Aleksinac, a priključila im se i Vojska Srbije. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.